Ngicela sivuleni emabhayibhelini ethu encwadini yaFirst Samuel chapter 13 sawufunza verses 8 to 14. Nangabe siyasibhala sihloko singasho ukuthi a man after God's heart. Umuntu wenhliziyo yaNkulunkulu noma umuntu lolandzelela inhliziyo yaNkulunkulu. Ngicela sifunze-ke ku-First Samuel chapter 13 verses 8 to 14. Sawufunza nje bazana sawukhuluma ngeBhayibheli bese siyathandaza semobeleni. Wamlinzela Samuel lapho emalanga lasikhombisa njengoba Samuel abeshilo. Kodwa Samuel akazange efike lapha eGilgali. Ngako lamadvodza abenaSawula aqala kusakadela. Sawula wathi, "Ngilethelele umhlatshelo wekushiswa kanye nemnikelo wekuthula." Sawula wanikela ngemnikelo wekushiswa. Wathi nakaqeda nje kwenta umnikelo wekushisa, wefika Samuel. Sawula waphuma waya kumhlangabeza, wafike wambingelela. Samuel wambuza wathi, "Sewendeni manje?" Sawula wamphendula wathi, "Ngithite kube ngibone ukuthi emadvodza ayasakatela, nekuthi nawe awusefikanga ngalesikhathi bewusibekile, nekuthi futhi emaFilisti asahlanganele eMikmashi. Ngase ngicabanga ngithi, manje emaFilisti asatakwehla atengihlasela lapha eGilgali. Kanti bengisengakathandazi ngatinxusela kuSimakade. Ngako ngivele ngiphocelekile ukuthi nginikele ngalomhlatshelo wekushisa." Samuel wamphendula wathi, "Le mvolo yendile ibulima. Awukagcini umyalo waSimakade uNkulunkulu wakho lakunika wona. Kube bewukwendile lokhu ngabe lo mbuso wakho wa-Israyeli usimise wema kokuphela. Kodwa manje umbuso wakho ungeke usaphonsa. Simakade sewutifunele indvodza yenhliziyo yakhe, wayibeka ukuthi ibe ngumholi walesizwe sakhe, ngobe wena awukawugcini umyalo wakhe." Ngicela sibhidena siyele emuva kancane sifunze chapter 10 verse 8. "Hamba embi kwami wehlele eGilgali. Ngitakulandzela ngite kuwe ngizokwenta umnikelo wekushiswa nemnikelo wekuthula. Kodwa wena kufanele ungilindzele emalanga lasikhombisa, ngize ngifike kuwe ngikutshele lofanele ukuthi uwente." Ngilo mlayeto-ke bazalwane ngibuyele emuva ukuthi sitobona la sifunze khona. Because la sifunza khona namuhla sibona Sawula umele umprofethi Samuel. Singatibuta ukuthi umeleleni because ngibuyela emuva ukuthi ngalesikhathi aceda kumgcoba enta konke lo Nkulunkulu bekamthume kona. So uyamtshela-ke ukuthi hamba ngakukhanze eGilgali. Emva kwemalanga lasikhombisa ngabe sengilapho. Sekilana-ke la sifunza khona kunempi la ngehle emaFilisti afuna kuhlasela Israyeli. Nalabantu la siqale kufunza khona sebaqala bayasaphatela nje, bayahamba, sebayasheka. Sawula-ke naye sowuhleli sowubathi uyagadza. Ngilo lelanga lesikhombisa ke jasola kamboni umprofethi Samuel uthi phela bete batowenta lo mhlatshelo weshiso. Lithi vele wawevarisha. Bona lapho athi ngiletheleni ngelo mhlatshelo wekushiswa afune kunikela naye lo mhlatshelo kanti bekungakameli kube mubi. Nakathi nje uyaqeda. Cha Samuel. Athi sewendeni manje. Ade uzaqhubeke kakhulu ukuthi le mvolo yendile ibulima because so disobey lokwenda so disobey lo Nkulunkulu lebekamtshele kona. Sometimes bazalwane uma kulinza can be hectic noma kungaba stress vele kulinza bazalwane kunento yabo nje. Kulinzela uNkulunkulu. Ngiyacabanga nje ukuthi Sawula lana wabale malamu
Nakungu-day 5 bekasola kahle, nakungu-day 3 bekasola kahle, ade ukuthi uyeda day 7. Kanti naye day 7 unawuqala ekuseni kuyoshona, kumbe nje nasebo 3 uve ngathi solaketi nasi ive singishiya. Naku kwenzekani uwave vele lokho ukuthi nathi itimvo namalanga ayahamba. Ngibuye naso kube kunesitifiketi. Ngizawusebenza nini? Namalanga ayahamba. Lokhu ngakuthola nini? Namalanga ayahamba. Lokhu ngakuthola nini? Kanti lo nkulunkulu uthi lasime simlinzele ngesineke. Kungithinisile nje. Hayi kona kwakhe wasawula lokho ukuthi nje uNkulunkulu akasi. Le mfo la ishoko nje lana dzadzewethu ukuthi umgodlagodla ugcwale. So khona lokusima. Sime noma ukuthi 5:15 nga-day 7 bahambe bamfu. Ube bathe le mpitha zingikhanze ngingakade incothangcoseli nje. Utaze kuhambe nje isikhathi kangaka solo ini ngendeki. Kuyaqala vele ingqondo iyalutele. Nasemaceleni uyalutele. Wena lomile ungathi uNkulunkulu angasiqinisa. Uthi lo munye emhlabelele ubambe isandla sami inkosi umqinise. Athi lo munye lapho sibhodla sitha ushona umoya wami. Ungikhumbule inkosi ubambe isandla sami. Iningi itimvo leti weyivarishako leti bakhona letentekayo. Leti ngakwenta ukuthi uve ngathi yo just once. Uve ukuthi hayi lapha kuyangenwa nje inzaba indlula la. Uthi nje kanye ujabe usuyangena. Ube batheke nje angatshelwani uNkulunkulu akakufuni lokho. Ingqondo ibalele okunene ukuthi vele nasi isikhathi siyahamba. Ngawugcina ngikwele nini lokho noma ngagcina nginako nini lokho. Bathi nje live la uNkulunkulu aliguquki. Uthi yena nguye intolo namuhla naphakade. Kude lesingakwenza. Siyambuka uthi Psalms 133 uthi emehlo ethu uMkhosi athenjwe kuwe. Uthi-ke nje ngesigcina kahle nasibuke nasithenjwe kumcashi waso. Uthi kanjalo nathi sibukile. Nawude nje lenye option uthi yebo kona ngiyathi ukuthi kumele kube nje but-ke kude le ndlela kube khona ngabe ngiyayenza. uNkulunkulu nje akasiqinise lokwadi. Singaze sitshelwe na info nayi bese siyifunza la ukuthi wente imvo lebulili. Nokuthi uNkulunkulu sowususile umbuso kuwe. Sowulahlekele bukhona baNkulunkulu nje. Uze ukuthi usale nemsebenzi. Sowulahlekele bukhona baNkulunkulu nje uze ube nawe noma nenvotha. Sowulahlekele bukhona baNkulunkulu nje uze ukuthi umfana wakho aphile bese kukubi kakhulu bese ngingathini. Konke lesinabo sikuphiwa uNkulunkulu. Fanele ukuthi sikhalele yena sibuke yena noma simbuka ngelinye impende. Haleluya. I-pressure vele iba nayo lemvo yokuthi ungagcina wenda nje noma ngabe yini. But uNkulunkulu akasilungisise inhliziyo tethu asende ngokuthi sime noma ngabe umhlaba uzamazama. Noma ngabe kubita kanganani but sime kulokhu la kwethembisile. Because now uthi nje uyaqetha kufana nemumva breaker i-fasting angakade ijele. Unuke sinkwa nje singakaphestwa ngisho kuphestwa. Siluka ngathi nje azizange sokusibone sinkwa. Noma nje ngisho lipalishi lombala. Uve ngathi solithanda kakhulu kwendlu. Nawuthi nje uyaqetha nje udle kwesigadlana. Uve nje ukuthi akusahambi kahle. Ngoba kusasiko lolonkale wakusho uNkulunkulu. Siyathi ukuthi ngekuphila kwethu sesenza ngendlela etehlukene noma sifasta. But nje wenda lokhu lokungasiko lokukhuluma ekuqaleni. So vele wende lenye imvo lengasiyo lengamukeleki. Amen. Ngiyacela ukuthi siqhubeke sifunze ke sithi kwabu nje nangabe siphethe amaBhayibheli. Kuye nalo 1 Samuel safunza chapter 15 verses 1-3. 1-3 uthi Samuel wakhuluma kuSawula wathi ngimi lo wathunywa nguSimakade kuyakugcoba ukuthi ube yinkosi etikwesive sakhe ema-Israyeli
Ngakulalela nanku-ke umlayeto lophuma kuSimakade. Naku lokushiwo nguSimakade lo nguSomandla uthi, Ama-Amaleki ngawajezisa ngenxa yaloko lakwenza kuma-Israyeli ngekwalalela endleleni nakaphuma eGibhithe. Hamba manje uyohlasela ama-Amaleki, ubhubhise yonke into yawo, ungawashiya phila. Bulala emadvodza nebafati nebantfwana netinswane netinkomo netimvu nemakamela kanye netimbongolo. Uyathunywa-ke lana inkosi Sawule, angithi seyigcotshiwe, iyathunywa ukuthi ayihambe iyowenta umsebenzi waNkulunkulu. Nasifika ku-verse 10 khona la kulo chapter 15 kuthi livi laSimakade lefika kuSamuel lathi, sengiyakisola ukuthi Sawule angamenza inkosi ngobe sewungihlubukile, wangede wayigcina imiyalo yami. Samuel wakhathateka kakhulu, wakhala kuSimakade bonke lobo busuku. Ekuseni ngelivivi Samuel wavuka wahamba wayawuhlangabeza Sawule. Kodwa watshelwa kwathiwa Sawula uye eKhameli, lapho efike watimisela litshe lesikhumbuzo ngaye. Wase uyajika ubuyela endase eGilgali. Wathi kube Samuel amkhanze Sawula, wathi kuye, Simakade akakubusise. Kusho Sawule, Simakade akakubusise, ngowufezile umyalo waSimakade. Kodwa Samuel wathi, pho kwani lokukhala kwetimvu nenkuva ngetindlebe tami? Kwani lokubhonsa kwetinkomo nenkuvane? Sawula wamphendula wathi, emasotsha akuthathe kuma-Amaleki eta nabo agcine timvu netinkonzo letikhuluphele kuthi kute kwentiwa ngabo umhlatshelo kuSimakade uNkulunkulu wakho. Kodwa-ke konke lokhu lokunye sikubhubhisile kwaphela. Samuel wakhuluma kuSawula wathi, binza, ngakutshela ukuthi Simakade uthinteni kimi lo busuku. Sawula wathi, ngitshele. Samuel wathi, noma wena utibona ungilomncane, kodwa manje uyinhloko yeTivia ema-Israyeli. Simakade wakugcoba ukuthi ube yinkosi eTivia ema-Israyeli. Simakade wakuhluma wathi, hamba wabhubhise bonke labantu lababi labangema-Amaleki, bahlasele uze ubathanyele baphele bathi nya. Awukamlalelingani Simakade? Uyithumbelele le mpango wenta lokubi emehlweni kaSimakade. Haleluya. Sesibona lenye indzawo phinze Sawula uniketwa umlayeto waNkulunkulu. Uyahamba ufike wenta ngeyakhe indlela. uNkulunkulu lithi weva buhlungu, watisola. Ngikhumbule nje ukuthi kuyavela nakuGenesis uNkulunkulu atisola ngesive ukuthi wasidalelani. Lokho ukuthi nje nase wone aze uNkulunkulu atisole. Wangalaleli Samuel ngekuba ngumprofethi wamkhalela busuku bonke kanti uNkulunkulu akasekho lapho. So vele umsusile. Ekuseni soya kuyomhlola, hayi umkhaza ukuthi ukhululekile nje. Akanenzaba uyasho ukuthi sendile. Uthi Samuel manje-ke indlela engiva emva kwakho. Sengikhani so uyakhomba-ke. Emasotsha akuthathe kanti ngibani lothunyiwe. Uze uyamchazela lapha kulo verse 17 ukuthi noma ungadibona umncane lo mlayeto unikwe wena. Uyinhloko yeTivia ema-Israyeli. Simakade wakugcoba ukuthi ube yinkosi. Sona ngabe yena sekonile sowukhomba nabantu kanti lo mlayeto unikwe yena, nguye lo watiba. Sewendeni. Nangale muva sifundzile ukuthi ubutwe lo mbuto ukuthi sewendeni. Kuze kwafika nje kimi ukuthi ngabe tingaphi timvo uNkulunkulu la sekasibuta sona ukuthi sewendeni. Kanti bengithideni ngathini mina sewendeni namuhla. Sowulana nje sengikukhanzela lana sewendeni. Akusimi into lothide ngikhonde ngayo yonke inhlitiyo nangako konke ungangibhici ngalufo sewendeni. Akusimi into ukuthi lothide nje ngibuke ngibide ngelisuku lehlupheka ubide mina sewendeni. Akusimi into lothide buyisani kweshumi endlini yenkosi. Buyisani kweshumi endlini yengcebo. Sasendeni bazalwane. Siyaletiwe phela thina leli village leliBhayibheli linayo yonke imiyalo yethu lefanele siyenze.
sasendeni kuningi kakhulu uNkulunkulu la sinayo into engako la. Imanyuwali nje le nasifuna ilove lethu uthi sibhalelweni ingene esimthandayo sikwabula la uzulalele tukwalo vele inkosi kaHliphika nje amabhayibheli. So lufuna kuva ukuthi uthini namuhla. Uthini namuhla umyeni wami? Uthini namuhla? Yini lafuna ngoba inkinga yale mfo yaNkulunkulu emandla ayo akasikho ekutheni ukufunzile nje kuphela. Ungaze uthi na uqhubeka ufunza uthatha lo moya, uthatha lokushaya kwale nhliziyo utobana nembeza. Wake weva ukuthi kusho iBhayibheli nokwasiko sithola ukuthi bonembeza ababo bashisiwe elikhawu. Losho ukuthi sekuyilekile nje. Manje kufuneka sihlale njalo sila kule ncwadi le. Into wenda ukuthi lo nembeza angashi. Noma kuthiwa ningamcunuli imoya lo ingcwele lo phakathi kwethu lesishiye naye. Ngithe nje nangichubeka ngibuka le mpilo yaSawula, hayi wabuya lo mbuto kokuthi kunengi nathi uNkulunkulu akeme khona athi sewendeni. Ngathini nyalo sewendeni? Akasisite uNkulunkulu, akasilekelele ukuthi ngoba sisenelithuba siyaphila. Kuthi sende lokhu lakathi desikweni. Uyati ukuthi uthideni. Lokunye akusiko nalokuthi upersonally nje ukuthi hayi inkonzo yakho yini. Lo kuphelele nje lokusifaka sonke lokulavini kaNkulunkulu. Nangabe nje njengoba thide nje uNkulunkulu asebi thina. Nangabe sowebile sowendeni. Lesikwendako lokungasiko lokulakufunayo. Lo mbuto nathi uyasibuka. Ngoba uthi uNkulunkulu akajatshuliswa aminikelo nayo yonke imvo keja ujatshuliswa ngilokhu la kushido ukuthi sikwende. Ngiko lakufuna. Ngiko na uchubeka nje la kuthiwa wachubeka wathi obedience is better than sacrifice. Ungcono kumlalela uNkulunkulu kuneminikelo yonke ngoba bayachaza ukuthi sikukhethele lokuhle kwabanjani but nje uNkulunkulu usho la kusho nakasithuma usithumela ukuthi sende naku la kakusho. Kunelivesi leli kuJeremiah 48 verse 10 lelikhuluma ngakokuthi angeke ngikhona kulivula but ikhuluma ngokuthi akaqalekiswa umuntu loyekethisako nakenda umsebenzi waNkulunkulu. Losho ukuthi uNkulunkulu usifuna kude half kuthi ngenda yendile nje inkosi uyamaka it's 5/10. It's either uyenda noma wendi. Uyalalela noma sowuhlule kulalela. Kude partial. Bekendile phela lana Sawula siyabona ukuthi ubabulele ushiye nje umuntu munye obese ukhetha letikhulu phela. But kwathiwa awukwahluki ngisho nemthakathi uthi ungalaleli ufana ngisho nemthakathi awuqhubeka ufunza. La bazalwane sport ifundzela nje siqhubeke siyifunze kahle lenzalo siyive. Uwenda but wenda partial. Akafuni uNkulunkulu akwendiwa umsebenzi wakhe kwendiwe nje uyekethiswe. Sisho njalo iSiswati kuJeremiah 48 verse 10. Sithi akaqalekiswe lokuthi nakenda umsebenzi waNkulunkulu oyekethisako nakenda umsebenzi waNkulunkulu. Verse 27 khona la kulo chapter 15 uthi Samuel wathi uyaguquka uyahamba. Sawula wambamba ngemphetho wemijiva yakhe wathi mate wadzabuka. Samuel wakhuluma kuye wathi simakaze sewuklebhulile umbuso wema-Israyeli kuwe. Kusukela lamuhla sewuniketele kulomunye wabomakhelwane bakho. Yebo uniketele kulongcono kunawe. Emagama labuhlungu. Thiwa umbuso uNkulunkulu sowususile. Sekabuya kwesithula amagama. Nangale kule disobedience ekuqala sifolile ukuthi kuthiwa umbuso wakho ngeke usakhonza. Ngoba kwamlaleli uthi uNkulunkulu sokufonela umuntu wenhliziyo yakhe. Nanyalo lana liyasho lithi
Umbuso uNkulunkulu kusuka namuhla sowuniketele kulomunye umakhelwane bakho. Yebo, uwuniketele kulongcono kunawe. Akasiko ngcono bazalwane ngokuthi kumbutelwe kanjani noma ini. Ngilokhu nje la kwentile, akwentiwa umsebenzi waNkulunkulu. Akusiko ukuthi lo munye kumbe uNkulunkulu nje asengithi la kithi usikhethe sonke, usithanza sonke. Awukhalifaywa libala lakho, awukhalifaywa ukuthi udelwe kanjani. Ukhwalifaywa ukuthi uyaphila nje, ukhona. Wamukela uthando lwaNkulunkulu. Kude lokunye lokungakudisqualifya ngaphandle kwekungalaleli lokukhethile. Kuthi usebentaphi? Uthi wena ulale udle ligusha noma ulele udle inyama noma akukudisqualify nje konke. Kunye nje ngaba ukuthi awukalaleli. Uthi wena watalwa, mina ngatalwa kuna daddy and mommy. Mina ngatalwa ngahlala na-granny. Mina ngatalwa, that doesn't disqualify you. Akukususi, akukwemuki lokhu uNkulunkulu akufuna ngawe. Ukukhethile nje, uyakuthanza. Nakathi ungcono, akasingcono ngoba ashayela imoto lenjani. Akasingcono ngoba agcoka njani. Ungcono ngoba shothi umuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu. Wenda lokhu uNkulunkulu akufunako. Hayi ukuthi ungcono ngoba unemali. Hayi ukuthi ungcono ngoba wende inenye. Ungcono ngoba atawenda lokhu lokufunwa uNkulunkulu. Uthi-ke uNkulunkulu sengikhethele omunye komakhelwane wakho ungcono kunawe. Asale ukuthi nasisaphila kube khona lo ngcono kunathi. I think niyangiva, hayi ngekukhompyutha. But ngalokuthi sonke sikhethiwe. Asingadisusi kulokukhethwa. Sithi khokhe ngekuthi singamlaleli lo khuluma. Sonke sikhethiwe. Sonke sikhethiwe. Asikwale ukuthi singamukwa umbuso noma simukwe lokhu uNkulunkulu akusho. Ngokuthi kumbe kunjani. Akakhethi ibala lemuntu. I think ikhona le ngoma lesho njalo. Akakhethi ibala lemuntu. Isikhetho sakhe sinye nje. Uthi mina ngifele ngedwa emhlabeni ngafela abantu ngabathanza. Labamukela le nto leyo lengayenda. Uthi-ke laba basathi iphile libona, baphilela lona lo wabafela. Haleluya. Ngithanda bazalwane leli Bible nalikhuluma ngalo makhelwane, likhuluma ngayo ukuthi lo ngcono, likhuluma ngaDavid. So ngibe naloko ukuthi asesibuke nje lo mehluko noma lokufana kwalo David naSawuli, ngoba le nkosi yabe siyalandzela kwaba nguDavid. Ngithole lokho ukuthi-ke bobabili labantu bakhethwa uNkulunkulu. uNkulunkulu nakakhetha Sawuli bekamkhetha mbamba. Hayi ukuthi bekentela ukuthi niyagcwalisa nje. Bekukodwa lokuthi Israyeli uyicelile inkosi. But uNkulunkulu akende ukuthi seniyenda nje. Nasekathi nje bona abanika Sawuli amkhetha. Abemkhetha nje. Abede ukuthi umkhethela ukuthi atowehluleka, abemkhetha nje ukuthi umkhethile. Bekede plan B. Uthi kutabe sesekuba nalomunye lasamthatha, abemkhetha nje. Nawufunza vele sikhona la kuSamuel bazalwane. Nakakwendela umusa uNkulunkulu hawo bovele nje uyithanze sabe icala ekuqaleni le ku-chapter 1 kuseNahana. Sichubeke. But nyalo asifunze chapter 9 verse 15. Ngifuna nje ukuthi sifakazele ukuthi wakhethwa uNkulunkulu. It was not a mistake. Bebangayekethisi. Bekungamane nje ukuthi kuyendiwe. Bekuseplanini naNkulunkulu abemkhetha. Chapter 9 verse 15 uthi kwakuthi engayitolo Sawula asengakefiki simakade wambulela Samuel ngaloko wathi kusasa ngaso lesikhathi ngakuthumelela imvotha lephuma ebheni lakaBenjamini uboyigcoba ibe ngumholi kwesizwe sami sema-Israyeli
Utawukhulula abantu bami esandleni semafilisi. Labantu bami sengibabukile nekukhala kwabo sekufikile kimi. Wathi Samuel nakabona Sawula, Simakade wakhuluma kuye wathi, nange lo muntu lemkhulume ngaye kuwe, nguye lo tawubusa sive sami. Haleluya. Siyabona-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu ukhona kule ndzaba. Vele uyamkhetha, umkhetha nje mbamba, kude ukuthi akamkhethi. Uyamkhetha nje, akamkhetheli futhi ukuthi ahluleke, njengoba singakakhetheli ukwehluleka. Mana kusiko ngewethu emandla ukuthi simnamathele lelo phara kungehluleki. Uthi Simakade wakhuluma kuSamuel wathi, utamkhalela aze kube kunini Sawule, ngobe sengimalile ukuthi abe yinkosi ema-Israyeli. Gcwalisa luphondvo lwakho ngemafutha, ungenele indlela yakho. Ngikuthuma endlini yakaJese waseBhetlehema, ngoba ngitikhethele lo munye wemadvodzana akhe ukuthi abe yinkosi. Haleluya. uNkulunkulu sowukhetha Davide la. Uthi naye same thing, uyamgcoba naye egcwaliswa luphondvo ngamafutha. Uyomgcoba sho ukuthi naye ingalo yaNkulunkulu selisetu kwakhe and iyabuya le ndzaba yenhlitiyo, ngoba kuthiwa nakafika Samuel kuverse 6 uthi bathi nabefika Samuel wabona Eliyabe wase uyacabanga uthi impela logcotshiwe waSimakade nguye lona losembi kwaSimakade. Kodwa Simakade wakhuluma kuSamuel wathi, ungabheki kubukeka nebudze bakhe, ngobe yona ngimalile. Simakade akabuki tona timvo letinakwa ngumuntu. Umuntu ubuka lingephandle lemuntu, kodwa Simakade ubuka inhlitiyo. Haleluya. uNkulunkulu ubuka inhlitiyo. Akafuni tona tengelozi, kodwa ufuna abantu labatatile ukuthi bona bayehluleke, bese bamikisa letinhlitiyo kulolo kwati kutiphatsa. Atilole, atilungisise, atende tikhone kunaka imiyalo yaNkulunkulu. Bonke bebakhethiwe, njengoba nathi sikhethiwe bazalwane. Usikhethile uNkulunkulu, uyasithanda. Asimnike tinhlitiyo tethu. Akubhaliswa ukuthi umnika kanye nje, ayisengamshiyeli inhlitiyo. Nakhi tindlela osinikile, nali live. Ngilo lekuqala lovanga lokuthi uNkulunkulu uthitele. Akufunakala emafilimu ukuthi hayi ngibhudzele. Kuyenteka tindlela tekukhuluma tiningi, keja lekuqala nali live lakhe. Wendela lokuthi kushaye letigi, uve letigi tenhlitiyo takhe, kungabi nje imvo yakhashane, ngoba utawugcine ucinelene ungasayati le mithetho yasekhaya. Waliwe kanti sowukhethiwe. Haleluya. So asimnakeni uNkulunkulu, ngoba noma sesiya sithi sitawukhulumisana naye ngemthandazo, sithabe sikhuluma lokhu la kushido la evini lakhe. Uthi mina angibuke, ngoba phela wathi nakabuka ayidala madvodzana aJese, awabuka aqhamuka lapho wayibona nje lemisile. Wathi hayi ufanelwa ngile. Hayi uNkulunkulu wamlungisisa, ngoba vele uNkulunkulu akabuki kanjalo. Akabuki kanjalo uNkulunkulu. Ubuka ngendlela, uNkulunkulu udila lenhlitiyo. uNkulunkulu ukhetha inhlitiyo. Na ungahlala kulo muntu lo wathi inhlitiyo, ungakuthatha nje lokungabonakali, nalokungeke kukhethwe ngumuntu. Ubone nasekulambile kwami ukuthi hawu. Sebakhawute bonke bakuthi hawu. But nangabe wena uhleti kulolo wathi inhlitiyo, utakuholela kuloko lokungiko. Longeke ingcombo yakho ithi ngiyawucala lapha ngakwati ngisho kutigcokisa nje. Ubhica nje abhice, umengce kani nguye. Ngoba uNkulunkulu akabuki nje, akabuki lemvo loyicabangayo, ubuka inhlitiyo. Uthi ngimkhethile, akusiyelo lo mshoko nginawo. Walandwa nje umuntu lebeka setinkomeni. Hawu lena sesiswati lize lithi nje hawu bekumjaha nje lelibovane. Letha. Selichazwe kanjalo wafika wathi na ungene, wakhetha yena. Waba yinkosi nguDavide loyo. So uNkulunkulu akasiwa lokho ngilenhlitiyo la ikhethayo. Lokunye lenkunakile siyathi singasho ukuthi manje Davide
umkhetha njani nje uNkulunkulu? Okay, yena nje so-perfect akamchithi ngani? Sawula nje wathi ukuthi yena wavele wahlonya i-red card. Kumbe nangina Davide mose siyatata intono takhe. Siyatata wentile timbo but nje solo kuthiwa ngumuntu wenhlito yaNkulunkulu unani? Lenhliti. Lo mlayito olethelwe i-Apostolic Faith Church Zombodze Media.